Litir and Litir Bheag, Seo Litir míle nuagadh sa gá. An sa chunta slói an an 8 sa hun, chai dríoch Màiri nicht geallad a chláireg mar poetess and literateur. Vai animal ach va eiche rí bí beo a dhéanú. Mar sin scríbhí leabhar Yule Béarla, Guide to Fort William and Lochaber. Scríbhí Alt Gaelic a brasnacha gúine agus áireachas bethe a thorstamach. Agus chudí richéile an leabharan, a tourist's handbook of Gaelic and English phrases. Noch leabhareiche, poems and songs, Gaelic and English, an an 8 is ochgad. Scríbhí fiction an a paper an neach, agus altan muna cameranich an a tím an ábain. Chúchalí a stoltain 8 is nuagad, chai a tíolacag an a clog chilváli an a lochaper. Bevellam insegaif mu féper a scríbhí do chuman Gaelic inar nish. Sé an denim a ha the shieling, its traditions and milking songs. An sa féper ha Màiri a mínachag mar a bharna boranich a gianno im agus cáise an ári. Ha árain eiche a bhig na boranich a séinán. Agus ha cinse scial mu stál bleoin a bheith cochéalte rís a friúnsa ág Charlach Idiard Stewart. Chonnig Màiri an stál an a tai a carriage Alistair Machge le Víchel an a Donajan. Vai uadican an a bohan ári, Sulimi an a nuist. An jé blár cholotter, Hannig coicrach as teach don vohan farn ro trúr chlanian. Hui sias an stál. Hoi joch banje. Charofis ik a chlanian co va aun go an jé laive. Nur a huare te mach gere an priunse a va aun vat a sapach mu co gleeg an richaher. Chail che den nianan fiachkel. Lik an jish ille leis an nien sin an stál a chumal. Chai a gleeg an san tjeldach eiche, huk kudjiken an a sluch na hínje go Alistair Machge le Víchele. Ha an stál an djú an a taitaski tuvanir na geeltach an sa jerastan. Fig Màiri nicht geallar talichtje, givele anische an sa velle an san dorukagi.